باش خوندەکارین هێژا ونچاوانە وانەیەمە ئیرۆ لەسەر باشوورێ کوردستانی ددەما ئینگلیزاندا میدوی وانەیەدا ئەمێ ناس بکن ڕامیاریە دەولەتێن بەهێز یان ژیان هەفپەیمان لەسەر ڕۆژهەلاتە ناوین و کوردستانێ چ بوو پەیمانێن گۆلی دژی کووردا هاتبوون چێکردن یێ ڕۆژهەلات ڕۆژاوا و باشوور و باکوور چه باندۆر ئێدی لەسەر کووردا کردن و سەرهێلدانە شێخ مەحموودێ بەرزەنجی دکیژان ساڵێدا دەست پێ دکێ چاواژی سەرهێلدان دەست پێ دکێ و ئەنجامێن تێکچوونە سەرهێلدانێژی چ بوون دوێ وانەیەدا ئەمێ دیار بکەن دەستپێکێ دەما گۆ ئەمبراتۆریە عوسمانی پارچە دەبێ ئێدی ئینگلیز و هێزین فەرەنسایژی دخوازن گۆ سەروەریە خوا هەرێمێدا بەردەوام بکەن ئێدی پشتی پەیمانە سایکس-پیکۆ ساڵە 1916 دکەوێ وارێ مریەتێدا پشتی ئەوێ پەیمانێ دەولەتێن نۆ مینە سووریا و عێراق تێنە دامەزراندن پشتی پەیمانە سایکس-پیکۆ و سینۆر دناوبەرە سووریا و تورکیایەدا بڕیا خەتا ترێنێ تێن خێزکردن و هەمان دەمێدەژی دناوبەرە عێراق و تورکیایەدەژی پشتی پەیمانە مووسڵێ ئێدی سینۆر دناوبەرە وان دەژی تێن خێزکردن بە ڕیا کۆمپلۆیên و لەسەر کووردا هاتنە بکارئانین و بڕیا وان پەیمانانجی ئێدی کوردستان بوویە 4 پارچە لێ ئالیێ ڕۆژهەلات پەیمانە قەرسێ بە ساڵە 1921دا و لە ڕۆژئاواژی پەیمانە لۆزان و بێژن پەیمانە کەرکووک و مووسڵێژی بە ساڵە 1926دا ئەف هەموو پەیمانێن هان لێ دژی کووردا هاتبوون مهرکردن دە ئەنجامە وان پەیماناندا نەتەنێ بەترۆلا هەرێمی هاتیە دزین لێ یەکیتیە دناوبەرە گەلاندا هاتیە ونداکردن و سینۆر یانجی دیوار دناوبەرە گەلاندا هاتنە چێکردن تێلێن ئەلکتریکێژی دێ ناوبەرە باژاراندا و لەسەر سینۆران هاتنە چێکردن و هەمان دەمێدەژی بارگەهێن لەشکێری لەسەر سینۆران هاتنە ئاواکردن و دناوبەرە گەلاندەژی ئەو بارگە ئێدی بکارێ خواوە درابوون ئینگلیز پشتی ئەگۆ سەروەریە خوا دوێ دەرێدا بەردەوام کرد و بڕیا وان کۆمپلۆیان ئێدی تکاری بوو گۆ لە هەموو ئۆرۆپا ئەفریقیا ئەمریکا ئاسیا و حتا ئوستۆریایژی ئێدی تکاری بوو گۆ سەروەریە خوا بمەشینێ بڕیا وان لیستۆکان و هەر تمی خوا بڕیا وان لیستۆکانژی خوا بپێش دخست و هەبوونا خوا ددۆماند ئەمبێن سەرهێلدانە شێخ مەحموودێ بەرزەنجی شێخ مەحموود بەرزەنجی ji êla Berzenca شێخ ji êla Berzenciya bû li başûr êleka xuyayî û mezina û bihêza ew ji wê êlêya di sala 1881da lê Silêmaniyê ji dayîk bûye li vê derê ev Şêx Mehmûdê Berzencî yekemîn kesê gû li dijî hêzên dagirkeriya Îngîlterayê dest bi serhildanê dike dixwaze gû Kurd jî bigihêjin xweseriya xwe û dewleteka wan ya sosyalîst pêk were ew kesê gû li dijî Osmaniyan jî şer kiriye û ji ber hêza wî û êla wî ya bêjin ya xuyayî û bihêz êdî dikarî bû gû li dijî Osmaniyan jî şer bike di sala 1920da piştî şerê cîhanê yê yekem êdî li ew hêzên ew dewletên serkeftî di şer da diçine Îtalyayê bajarê Sanremo li wê derê konferansa Sanremo tê li darxistin Sanremo bajarek me got lê Îtalyayê li vê derê ew hêzên serkeftî konferansek ji bo wa tê li darxistin tê de çi biryar tê girtin ji hêla Îngîltera û Ferensayê ve dibêjin wê bajarê Sûriya, Libnan û Filistîn
وعراق وبكهفن بن سروريا انجلترا وفرنسا عيدا وميتينجه هلفان دولتان بين دامزراند وكردستان جي وكا هريمكا جريداي عراقي وبي بجراند دوي كونفرانسي دا سوريا عراق فلسطين والفادرا وميتينجه بين دامزراندن شخوتا فيفان باجارا جي لبنان والفان باجارا ميتينجه بين دامزراندن جهيلا انجلترا وفرنسا ايبا وخالا ديجي وي كردستان جريداي كودري بميني جريداي عراقي وبميني اف هردو خالي هان دوی پیمانی دا هاتن دیار کرن یعنی کنفرانسا سان ریموی پشتی ویکی گلی کرد نرازی بونی جبه سرهلدانی دبینن او گلی کرد آخوازاوا او بوگو بگهیجن سرخبون آخوا و آزادی آخوا جبر ویکی گلک سرهلدان دی سدین دست بکرن لی هولیر سلیمانی و لکرکوکی جی سرهلدان تينا دست بيكرون وبيلين وي سرهلدان يجي لحمو آليين ولات ولحمو هريمان بلاف دبن لفر انجليز طنقاسيان دجيج بربان سرهلدانان و ايديت كذي مطرسية دجي جبرقو جاكي امجران دستي انجليزان دهبون و بيجن تكنيكانو دستي وان دهبو ايدي دكاريبون قو وان سرهلدانا ريل بيشيا وان بكرن وان بچوسين بیستو یکی تیر ماه 1921 دا امیر فیصل وکا قرالی عراقی دی کجراند. د سال 1921 دا امیر فیصل قرالی بغداد دی کجراند. قرالی عراقی دي بجراند الفير دماغو أمير فيصل دبي قرالي عراقي إيدي كرد اللي بيجي بيكي نرازيبوني دآفرينن و روشكا برنيني جبو كردان بخورا تيني سرهلدان إيدي سرهلداني كردا اللي سر سينوري روجهلات و باشوري كردستاني وين شارزوري جي اللي بيجي لشكرين إنجليز شردكن ده انجام وی شریده شیخ محمود برزنجی تی دست سرکرن جهیلا هیزین انگلترا و وی مشختی هندید کن. پشتی وی یکی گل دست براپرینان دکیج بو آزادیا شیخ محمود برزنجی تخازن بو سربست وری بردان و دولتا انگلترا جی جبو بو ایریشین ترکایی و دمی راوستینی جبر ویکی جبر بهر دو داخوازا ایدی شیخ محمود برزنجی سربستی بردان جی هندی وی تیلن کویتی بریگو بگهیجی باجار سلیمانی بریگو هری وی باجاری ایدی دریدام بیجن گلک هفدیتن پیرا دینا کرن جهیلا امیر فیصل و کمیسرا هری بلند کمیسری هری بلند یه انگلترا و رايدارين حكومتي بشيخ محمود برزنجي را هن هفديتن عن شيدكن دوان هفديتن عن دجي سرچ لهفتين لسر بيجن لدجي تركان حمو لهفدكن داغو لدجي تركان دركبن و يا ديجي ديسا وكبري سوز بكردان راتين داين قوي هريمك خوستر جبو كرداجي بي آفاكرن پشتی دمکی شیخ محمود بچی باجار سلیمانی لوی داری ریوبریت نو تی دامزراندن لو او ریوبریجی سروکی وید به شیخ محمود برزنجی شو بلیکاریا انگلترا دما گود به سروک زمانی کردی که زمانه کی فرمی پرا تینا درخستن و روزنامه بناوی بانگی کردستان تیوشاندن و روزنامه بنجی وکا امیدی استقلال و روزی کردستان او روزنامه
تێنە وەشاندن. پشتی vê yekê di dawiya sala 1922 شێخ محمود دهێزری گۆبەلکی دیسە ئینگلترا وەکە هەلوەستا ساڵە 1919 دیسە دووبارە بکێ ئێدی دراما ناوی دەگوێ دیسە ئینگلترا li dijî شێخ محمود بەرزەنجی dijî wan wê kar bike hewldanan dike li dijî ئینگلترا. شێخ محمود بەرزەنجی li dijî ئینگلترا hewldanan dike ئینگلترا ji va hewldanan êdî neraziya û li dijî wan êrişeke tund didê dest pêkirin. Bajarê Slêmaniyê bi balafiran tê bombebarankirin dê 23 Adara 1923 de. Piştî vê yekê leşkerên İngilîz di dawiya 1923 de karî bûn got xaka Kurdistanê beşeka mezin jî bigirin bin destê xwe bi rêya hin xayînên herêmê jî êdî hetimî di rêya xiyanetê de em bêjin serhildan lawaz dibû û gelek herêm dihatin bi destxistin. Di gulana 1923 de İngilîz Slêmaniyê bi tevahî dikine bin kontrola xwe de. Êrişên İngilîzan li ser navenda Slêmaniyê zêde dibin ji ber ku Şêx Mahmûd Berzencî dixwaze ku dîsa Slêmaniyê bike bin kontrola xwe yan jî dîsa vegerîne lê İngilîz vê derfetê nadine de û dîsa jî li Slêmaniyê êrişên İngilîzan zêde dibin. Şêx Mahmûd hin nameyan dişîne jê Yekîtiya Sovyetê ra ya Rûsyayê li wê derê duan nameyan de elîkariya wan dixwaze dibêje li ser stemkarî û zordariya got İngilîz dane ser Kurdan duan nameya de jî tê gotin. Lê birêveberiya Bolşevîk li ser van nameyan çi dibêje? Ew nama bersiveke erênî nayê dayîn. Yani rêveberiya Bolşevîk elîkariyê bi Şêx Mahmûd Berzencî re nake. Ew weke bersiveke erênî nadiyê de. Di sala 1930 de bajarê Slêmaniyê ji aliyê İngilîzan ve dîsa bi balafiran tê bombebarankirin piştî vê yekê êdî serhildan û ew serhildêr bêdeng dimînin. Yani gelek êrişî ku hatine ser Slêmaniyê êdî ew serhildan bêdeng dimîne û lawaz dibe. Di dawî de jî dema got serhildan bêdeng dimîne di sala 1956 de Şêx Mahmûd Berzencî nexweş dikeve diçe bajarê Bexdayê ji bo ku li wê derê derman bibe lê li wir dimre temenê wî heftê û 6 sal bû. Wî têne bajarê Slêmaniyê jî wî li bajarê Slêmaniyê diveşêrin. Bi vî awayî di sala 1956 de Şêx Mahmûdê Berzencî jiyana wî tê çewsandin bi mirina wî û jiyana xwe yada wî kir. Em pirsên nirxandinê çareser bikin. Pirsayekê çima dewleta Iraq û Sûriyayê hatin avakirin. Me got piştî peymana Sykes-Picot dikeve warê miryetê de sala 1916 de êdî biryara damezrandina du dewletên nû tê girtin Sûriya û Iraq. Ji bo parastina çavdêriya herêmê êdî her du bajar têne avakirin. Pirsa duwa biryara damezrandina birêveberiya mîtîngehan rê li ber çi vedike? Rê li ber nerazîbûnên tund û bijin rê li ber nerazîbûnên Kurda yên tund ev serhildan bivekî. Damezrandina dewleta Sûriya û Iraqê êdî nerazîbûnên tund ji hêla Kurdan ve tên kirin. Pirsa siya çima Kurdên şarezûr û Rojhilatê Kurdistanê li dijî leşkerên İngilîzan şer dikin ji ber ku Kurd baş dizanin ku bi destpêkirina desthilatdariya xanedana Haşimiyan re gelê Kurd wê ji hemû mafên civakî û ramyarî wê bêpar bimînin. Pirsa çara ramana Şêx Mahmûd çi bû? Me got
دەماگۆ شێخ محمودی بەرزەنجی تێ باژاری سلێمانیە لێ دەرێ برێڤەبەریەکەن و تێ ئاڤاکردن ئەو دەبێ سەرۆکێ vê rêveberiyê û zimanê Kurdî dike zimanekî fermî û rojnameya Bangî Kurdistan yekem rojname lê Kurdistanê tê weşandin pere û pûl tên derxistin rojnameyên din jî mîna Omîdî İstiqlal û Rojî Kurdistan jî tên weşandin birêveberiya Başûrê Kurdistanê ji ava beg û kesayetên dewlemend pêk dihat vê birêveberiyê li gorî derfetên demê ji bo pêşkêşkirina aborî û çandî xebat dane meşandin. Pirsa pênca Şêx Mehmûd di nameyên got ji rayedarên Yekîtiya Sovyetê re dişînê çi duan nameyan de dibêjî me got Şêx Mehmûd dema got hêzên Ingîltera bi balafiran êrişî bajarê Slêmaniyê dikin vêyekê êdî elîkariya Yekîtiya Sovyetê dixwaze diriya hin nameyan re duan nameyan de behsa stemkarî û zordariya Ingîltera li ser gelê Kurd dike û talan û wêrankirina got li ser Kurdistanê pêk hatiye jî daxwaza piştgiriya leşkerî û ramyarî tîna ziman. Duan nameyan de Şêx Mehmûd wiha dibêjî. Li ver me pirsê xwe nirxandinê jî dawî kirin heta waneyeke din hûn bimînin di nava xêr û xweşiyê de.